Welcome to my YouTube channel, MIZO Education Hub. Voina enge kanti don, voina chuan analogy can start don amen chu. Analogy chu reasoning topic ania, so parallelin ka start mathematics a rationalization a train ka start chu tiambok chuan reasoning a analogy a train ka start nga A for analogy nia chu alphabetical order in ni tinaka suggestion chu la te hingai tlaula 50 cent la in the club G unit an pa hlom lu tukin ngai thlenge nge don ya reasoning chu mathematics angani lawai solve na settle tu ngai lo English le GK in tiampon a helpful don tuk cheu tiang analogy question solve turin analogy a type wise question kan solve anga entirnan hemi chu hey word angania mathematic hey tiang 4:48 chuan heta hian number pani tiang te poi oma diagram figure ang te po om thina hey type tam deu oma so pahatta ten kan deal don pahatai kan discuss don dujan mut papona ente hemi chu mo pen angai lo earphone vola na to pain ngai tla the boka a tour a patapon insol te so tuna kan start nga pahaten enge analogy shimshimin analogy omzia chu tahian antena hemi caution hi automobile le petrol tahian relation om tinani chu automobile le petrol tiang relation hi khoyange a om option a hian a omem entirnan heta true ni tahmi caution ni ta se 2 le 4 chuan a hi 3:6 nita se B 3:10 nita se C 3:8 nita se chuan D hi 3:7 nita se enge kan answer ni don tahian relation kan zong don hei 2 atangin 4 engtin nge ani thei heta hian 2 a 2 kan bel chuan 2 le 2 chu 4 ani thina chutiang chi chuan heta po hian relation kan zong don 3 + 3 chu 6 ani tro hei same relation hemi analogy kan ti thina tahian kan solve anga pahatten kan solve anga hey automobile le petrol a enge relation a om thin automobile hi run thei turin function thei turin petrol hi angai lu tukta tro fuel hi ngai lu tuka option atang hian most accurate relation enge ti chuan heyan ru fire hi chu no alpon kan ti al theya masing composition ka shilang chami chu general knowledge lampangania matchstick tahen kazia kanga matchstick hi enge composition ti chuan potassium chlorate an thin amchu KClO3 potassium chlorate exam alo chuak temo matchstick a hen enge a composition ti chuan hemi chu a theilowa adangpon kan ti thei hemi chu adangpon kan ti kang the kan ti al theya tuna plane hi function thei turin propeller chau hi ni lo because engine chuan aviation oil aeroplane a chuan kerosene hian manga so hemi po hi adik thelawa gas le diesel chuang ma relation nei lo shim masing men mishing in and function thei turin cho kan ei nge ngai thin so this is the reason option number D hi kan correct answer ani don thil pahat tui in mi alovin mishing hi nithum kan dam thei masing cho ei lovin one atangin antinan 1 to 2 months kan dam thei mo human so tuna question number 2 enge tungsten le filament enge relation ti chuan tungsten hi kan mang thin tro filament siam turin filament in shiat lo chuan electric bulb in shianga tro electric bulb ti hian electric bulb ania heta hian filament kan mang thina chumi filament chu it is made up of tungsten e chuan hemi apan thel tuka thin thelu tuka chutiang bok chuan tree hi khoyange kan man thin enge kan siam thin tree in graphite kan siam ngai lo shim graphite te chu chan wool kan siam wool po kan siam lo fabric po kan siam ngai lo ma seng thingkung atangin paper kan siam thei paper kan siam thin so our answer will be option number B tuna tungsten titaka enge tungsten atomic number ti chuan hemi sharengula 74 and thin chuan a symbol W ani thin question number 3 letter le word ange relation om ti chuan letter atangin word kan siam thin tro antinan hey letter pa mizoram antin MIZORAM tahian letter pasari kan manga chuan word pakhat kan siama chutiang bok chuan tahian engthila tangin nge enge kan siam te antinan homework kan ti chuan school kan siam theyam no adik lo tro chutiang bok chuan club a chuan machine anom thin club atangin machine kan siam theilo chimizwa product train factory kan siam lo factory a product om thin maseng pages tamdeu a consist chuan lekhabu pakhat kan siam thei so hemi option number D is our correct answer question number 4 video trying to chuan in like nge don ya channels in share don ya in chantebula question number 4 hi kan solve kan anga
brick ania chon lelama clay ania ruby ania chon enge lelama omdon omzia chu clay hi kan mang thin tro brick siam nan chu tiang bok chen ruby siam nan ange kan man do ange apoimo ti chon graphite atangin ruby kan siam thelo diamond atangin ruby kan siam thelo diamond is a carbon electrope ania chon pearl atang pon ruby kan siam thelo masing corundum hemi mo corundum ania corundum apoimo tu kan ya me achan chu hemi hi a crystalline form of aluminium oxide and with the help of corundum ruby can be formed ACE FHJ tahian kazia kanga A C E mo chuan FHJ tahian enge relation a hemi relation hi OQS atan pon kan mangang tiang quotient hi engtin nge kan solve don andru A atrangin F hi A ya engzat nge kan belang B C D E F tro omza chu letter panga kan bela plus 5 kan zia kanga ta yanami chu a include ka point so hami penangai lo shim include ka in check te yami chu mizwa C atrangin H hi tahian kan zia klenga C D E F G H panga kan belle tinani chu tan panga kan belle tahian E atrangin J kan check leng E chon F G H I J panga kan add le don tinani chu tahian panga kan add le chu tiang bok chon hemi OQS hi mo hemi OQS ahin panga zel kan add don tinani chu tahen ka zia kanga O ania Q ania A sanetro O a panga kan belang O P Q R S T T initiative mem so B le D chu ani thailo ngal kan eliminate ngal thai chu za Q a panga kan add anga tahian Q R S T U V V omzia chu option number A hi kan answer adang tiang kan check thei thawa tan kan zia ka mo V ania chu tiang bo chon A sa hen panga kan adang S T U V W X initiative mem hey X so T V le X omna chu option number A hi kan answer tuna question number 7 tahian anru shadow ania tro shadow om thei turin light hi om nge ngai light om lo jan ting a shadow kan nei don chumi wang chuan if there is no light there will be no shadow chu tiang bok chuan reflection hi khoya nge eng thila nge thili a reflection mirror atro option a omem a omlo khoya nge adang water tuya object shim a reflect china a image lang chin tro chumi wang chuan our answer will be what cloth halang chin mi thomno a puan a lang ngai lo tro engma reflect ngai lo dirt a po engma reflect ngai lo air a po engma reflect ngai lo ma seng water a chuan a reflection om chin tuna question number 8 a hian hemi arthania tro chuan blue ania ta hian relation kan enanga E A R T H blue ani chuan ta hian blue ani chuan Marsi enge ani vedon hemi geography hemi geography knowledge claim in nei ngaya in tangaya what is the color of earth tichon blue ania tro chutiang bok chuan hemi hian satellite pani nei tro marsin chutiang bok chuan mars engrong nge ani thin black ani thinem no black ani ngai lo green ani thinem ashing po ni ngai lo wa brown ani thinem brown po ani ngai lo red planet kan ti zia yenge marsania so our answer will be option number B will be our answer maseng thil pa to green planet enge kan ti thin green planet chu initianga Uranus ta hian ka ziak nga Uranus le Neptune po methane om thina green tlemin green thin Neptune hi maseng Uranus is a green planet chimizwa uncouth le civilized uncouth point the uncouth point the chon civilized nen eng relation ngen nei andru uncouth om zia chumo hey it is used about a person of enge antinan a behavior chungchang ani chu uncouth om zia chu behavior a rude lu to kor enge fellow more negative lampang ania hemi hi chimi uncivilized ani mai uncouth om zia chu uncivilized tan ka zia nga uncivilized chuan heta civilized ania so hemi te pani antonym ania tro uncouth le civilized chu tiambok chuan options a hian kan zong antonym kan zong ruthless le brave ani thailawa wild le animal chu ani thailo shimshima achan chu animal pet le wild ami chu thailawa
illiterate le book kan enanga enru hemi chu ani thei teulo antonym ponilo synonym ponilo illiterate le literate chunita se kan answer d ani turani ama seng dark le light hi kan answer ni don option number C will be our answer. Mother le child ania chutiang bok chuan cloud engeni don what is the relation between mother and child enru mother atangin child piang thina chutiang bok chuan cloud atangin engthil nge apian thin enge ain siam thin ti chuan ngatinge ruahi sur thin most common reason is cloud cluster awangin tian kita vapor zongzong haom khom thina cloud siama chumi cloud chu cloud in siama chumi cloud atang chuan rain mo lo rain thin so our answer will be option number A. Question number 11 hemi beak tahan kazia kanga B E arong hitle min kan tidang lamang tahian B E A K ania chimza E I F Q ania tro what is the relation in between these two engeti chon hata hian B atrangin E engzat letter nge a omanin kara B C D E omzia chu pathum kan add a chunza E atrangin I ti chon E F G H I pali kan add a chutiang bok chon A atrangin F engzat nge kan add ti chon A B C D E F ania panga kan add a so plus 5 ania chon topa K atrangin Q engzat nge kan add ti chuan K L M N O P Q paruk kan add ti nai chu so paruk kan add so 3 4 5 le 6 heta sela pohian kan add ang tahan ka zia kanga S A I L ania tro temin kan zia klian dawang S A I L ania selan pathum kan add anga chumizwa tahian pathum kan edanga chumizwa tahian pali kan edanga aya panga kan edanga chon ela paruk kan edang esa pathum kan edanga S T U V V mo V option number A hi kan eliminate ngal the hemi option number A mo achanju R oma atira masabera R oma mi dik thelo chumizwa A a pali kan edanga B C D E mo tahian E ani dona so enge B na po hi kan eliminate the chinzwa I a panga kan erang I J K L M N so tahan N ani dona option number C hi kan answer ni don masenga to berami poi kan check lo longa ela parukan eranga L M N O P Q R parukan era so tahian R ani don option number C is the correct answer in option hi adik rice le carbohydrate chuan sprouted grains atangin eng relation nge kan nei ta hian rice atangin carbohydrate rice ange om thin ti chuan mineral carbohydrate om thin atro chuti ang bok chun sprouted grains han nge om thin tu yom thin mi no tu yom ngai lawa fat omem nge heat water le heat chu kan eliminate ngalteya image tahian kalauda initial venan alpha clover wheat barley millet rye oats ti temo enge omthin fat om ngailawa protein omthin tahian mo protein omthin sprouted grains so our answer will be option number B will be our correct answer tahian question number 13 India le tiger eng relation nge nei analogy question ahian relations hi kan boy puina sa so what is the relation in between these two words India le tiger eng relation nge om ti chuan obviously tiger is the national animal of India hemi poi GK question ya geography question ya India le tiger relation om chu national animal ania chutiang bok chuan America national animal ange unicorn hi chu ani lo phota achan chu unicorn hi chu Scotland national animal ania taka chuan om melo ne unicorn hi chutiang bok chuan turul hi enge ti chuan Hungarian ania Hungary ni sianga Budapest han ka ziak nga Hungary national animal enge ti chuan turul ania hemi an consider china drak hi enge ti chuan drak hi chu Bhutan mi animal mingania chuan bald eagle hemi bald eagle he can answer ni don bald eagle will be the correct answer because national animal of America is bald eagle question number 14 India le rupiah in relation nge om ti chon the currency of India is rupee tro chutiang bok chon South Africa in currency nge dollar aniyam no dollar ani lawa pound poni lawa option number D poni lawa RAND rand correct answer ni don chimza hemi hi I le T
tears mo mitui le mitania enge relation mitui chu mitatangin alo chuak thina tro in the same way c atangin water chuak ngai lo c chu water omnania heart atangin arteries achuak ngai lo hungry atangin bread achuak ngai lo maseng volcano atangin lava lo chuak thin volcano a erupt thina mo tian active volcano atangin tian alo erupt thina hemi hi option number B will be the correct answer. Heart le arteries titaka. Arteries hian enge ati trin. What is the work of arteries tichuan? It carries blood away from the heart. Pulmonary artery nenge tichin tichuan. It transport blood that has a low oxygen content from right ventricle. Enemy chu science video ka upload na mo enkim kala shilangchom maseng hun hi nia. Okay. Kalau upload vat kalau tumang grief le happiness grief in siang atro kan sad line mo grief ania chon happiness chu antonym ania so amit pani antonym ania chu tiang bok chon diffidence hi enge engnen nge tiang hoi chu omzia kan ria chon mo hami chu english thiam do da tan chon all sam dol duka diffidence omzia chu ka confuse lo ka ti theingam le emo ka ti theipo ka ring tak tak lo ka confuse lo mo without confidence no confidence ankhania grief le happiness antonym ania chutiang bok chon diffidence le confidence antonym ania so option number C will be your correct answer hemi caution here ret ania tahian ka ziak nga R A T ret ania chon S D Y tahan enge relation om ti chon hemi poi cautions to chumo tam do kala upload ang chu poti sang sang hemi chu first video nia so R le S enge +1 ania chan ju R zawa S ani thina chutiang bok chon A le D A B C D pathum kan A da chon atopa T le Y ya T U V W X Y panga kan A so ti hian exam atiang hian hemi order hi aron chuak don ti hey a compulsory kherlo ni achan chu minus ang pon lo chuak thei -1 -3 -5 ang pon lo chuak thea this type of questions next video apok lo da zelanga when achon basic da ukalo shil chawni hi B A D ani tro beda hen pakhat kan bela C ani dona A a pathum kan belanga D ani dona chon D a panga kan bel chon D E F G H I chimi function I ani don C D I option number A will be our correct answer. Question number 18 you can solve lenga cholera le water hi in shiam cholera is a disease ania hemi disease khoi train nge water contaminated food le water trangin hem disease awm trina han trina so the first one is the name of disease and the second one is the cause ania tro hemi wang hian nia hemi ni thin so in the same manner plague wangin cat aning ailo chimi wangchon option number B will be incorrect disease wangin medicine aning ailo hemi poi diklawa death wangin poison aning ailo poison wangin death ani jok trin mo tihian hemi turin lawa water wangin tihian water wangin cholera ni chon mosquito wangin hey malaria ni trin so option number A will be our correct answer contaminated water hemi ka suggestion ya khoya pothil in aile in hian thliang hlim do hey contaminated turani lawa general knowledge me tan tayan thil pat ka shilang chau cholera bacteria mingka in shiat du takin vibrio cholerae bacteria hemi bacteria ming tuna question number 19 hi face le expression mo relation om tro face atangin expression kan siam thina lekha zero kan dia kan peilo thin ta tro kan meli ten kan siam danglam thina atra te ye chua hian a face atangin a share thin ati tau emo athinarim amo limlutuk nuiwak wak chon kan sha thiam ngala e pai chu a limlutuk ani hi a happy lutuk ani hi chutiang bok chuan hand hian eng relation nge anei vedon among these four options face atangin expression kan sha thia hand atangin handshake hi dik thailo handshake chu politeness a show dona in chibai ti te mo maseng painting hi chu work ani dai activity ni dei dona work po hi activity nia maseng indication hi khoyange bong kon bastan ti chuan so ta son ti hian kan kok thina tro khungen vokin hantia khuta an indicate thina ba gan shia thiam theidan ber tur chu
traffic police hi ne me bak chu thil dang ka soi tam vak launga mo traffic police so tuna question number 20 kan enanga cube le square what is the relation and ru thil bat ka jan chu square ania tro hemi square ania chuan hemi hi cube ani ta hian ka zia kanga ka draw anga okay engin shia thiam heta tang hian square kan mang tro cube siam nan cube pakhat siam turin square paru ka ngai thin chu tiang bok chuan square siam turin hemi hi siam turin enge ngai hemi hi ni mai hemi analogy chumo ta hian hemi khoshani mi tam takan buai mai thei entir nan square atangin cube kan siama enga tangin nge square kan siamang tinania so r ki chu ti hian a koi dei dona triangle atangin kan siam thailo chan triangle is having 3 sides while square is having 4 sides masing line atangin kan siam thei hey line mo tian line kan manga chon square kan siam thei so hemi hi answer ni don option number b will be the correct answer so video in era nalomam tuka next video akain mule chaunga channel in subscribe lo join subscribe nge don ya thank you